Vlada Srbije je danas razmatrala situaciju u Kosovskoj Mitrovici i najoštrije osuđuje teroristički napad u kome je život izgubio dr. Mesud Džeković, a 11 građana je ranjeno. Vlada Srbije poziva pripadnike mirovnih snaga na Kosovu i Metohiji, kao i mirovnih misija, da hitno otkriju počinioce napada na građane koji su mirno protestovali. Vlada poziva sve građane na Kosovu i Metohiji da ne nasedaju na provokacije ekstremista. Takođe, pozivamo i pripadnike međunarodnih organizacija da ne nameću rešenja koja mogu da isprovociraju nasilje. Vlada Srbije preduzima i preduzimaće sve mere u okviru svojih nadležnosti kako bi se sprečilo eskaliranje nasilja u južnoj pokrajini i takođe je spremna da pruži svu neophodnu pomoć kako porodici poginulog doktora, tako i povređenima.